Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sabagыбыз Iqra suresi eken. Kur'andagı en bir algaçkı düşkön sure şol Iqra suresi. Negizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber boluşunun en birinci baştalışı Tura düşlerden baştalgan. Şo 40 yaşa kirgenden keyin kechqurun uxtaganda qanday tush ko'rsa, ertemenen oşonda iş bolat elе da. Oşol tüşüden baştalgan. Anan dalaga çıkkanda taşlardan, daraktardan, iki jaktan ün çıga beretler. Ya Muhammed, anta Rasulullah dep. O Muhammed, sen Allah'ın elçisiň degen arkanday ün ugula beretler da. Peygamberimiz iki jakka karap, hiç kimdi körbey, özünden özü kıjalat bolup, nege maga mınday ün ugulat dep köp kıjalat bolup yürgen. Bir gün dalada жүрүп şunday bir asmandı karasa, asmandan ün çıkıp Cibril aleyhisselam'ı köret da. Cibril aleyhisselam havada oturgan eken da. Anı körüp, korkup, esten ketip jerge jıgılıp kalat da. Anan tuğandары kötörüp kelip үйüne supu çaçıp esine keltirgende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu körgöndörünü ukandarını aytıp bergenden keyin Hadiçe enemiz anan özünün taykesi bolgan eken, Varaqat ibn Nawfal dep taykesi bolgan eken, al öte bir eski alımlardan eken, oşonu aldık alıp barışat. Alıp barıp anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu körgöndörün ukandarın barını aytıp bergenden keyin al Varaqa aytat, sen kelечekte peygamber bolat ekensiň. Al sana közün körüngen al Cibril aleyhisselam. Cibril aleyhisselam körüngen adam, süylegen adam bardyk peygamber bolup kelgen. Sen peygamber bolat ekensiň dep sүйünçülöйт. Biroq seni eliň jeriňden çıgaryp jügöret. Degende peygamberimiz taň kalıp, menin elim meni aябай жакшы көрөt go, жакшы көргөndükten, maga işengendikten özlörü Muhammed amin dep nam berişken go degende aytat. Sen körgön nerseni, sen jasagan nerseni kança ilgeri 124 bin peygamber kelgen bolsa, bari elden şunu kuulgan deyt. Oşon üçün sen de peygamber olasın, elin seni kuvat. Atten men oşol wagtda men jaş bolsam sana jardam beretilem dep atten kılıp kalat da. Anan kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem künde anan oşol Hira toğuna çıkıp ketet. Barıp bir gün jatat, kede 3-4 gün jatıp kalat, kede 10-15 gün jatıp kalat, tamaktarını alıp bar oşol jerge elden ajırap öz жалгыз bolup ibadat kılууну jakşı körüp kalat da. Bir gün oşol Hira toğuda oturganda Cibril aleyhisselam körünöt. Alıstan körünöt dagın büt asmanı tosup kalgan bolup kelet. Jakındagan sayın kişinerip aldıga bir kişine bir kişi süretinde, kişinin süretinde kişidey bolup kelet. Kelip turup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de anam Cibril aleyhisselam kanatın asıdan bir jaşıl jibekten tokulgan bir kagazды alıp çıkıp turup körsötüp turup okugun deyt. Iqra deyt da. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma ana bi qari deyt. Men okuy albayım, okuştu bilbeyim degende Cibril aleyhisselam Peygamberimizni bekkem kucaktap kısıp öte kıynalgandan keyin anan koyup jügöröt. Anan dagın iqra deyt. Dagala Peygamberimiz ma ana bi qari. Men okuştu bilbeyim deyt. Üçüncü jolu aябай katu kısat. Kısıp tura verip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öte kıynalıp canı çıkıp keteyin degenden akin kayra koyup jügöröt. Kayra koyup jügörüp anan keyin iqra bismi rabbikellezî halaq. Dep anan Iqra'nın 5 ayatını oşol jerde okup beret. 5 ayat oşol jerde düşöt. Al degeni iqra bi ismi rabbikellezî halaq. Sen büt mahluktardı jaratkan Rabbingdin namı menen okugun. Halaqal insane min alaq. Al Rabbing insandı bir uyugan kandan jarattı. Ana bul jerde Allah Teala iqra bismi rabbikellezî halaq dedi. Sen bardık mahluktardı jaratkan Rabbingdin ismi menen oku dep atat. Bolbosam oşol uçurda oşol Araplar büt şirkке könüp ketken, şirkке küçöйүп ketken. Ar biri bir but jasap alıp ele butka sıyınıp müşrik bolup ketken da.
Şunda Allah Teala bolbosam İkra bismi rabbikellezi la şerike la deb aytish kerak ele deydi da. Rabbingden hech qanday sherigi yo'q. O'shanday Rabbingning nomidan o'qigin deb aytish kerak ele. Biroq Allah Teala bilip turgan alar bu sözü qabul qilmaslikqa. Sebebi oşol kezde bu şirklik, müşriklik aların qaniga singib qalgan. Munday dese takırla qabul qilbaytılar. Oşonduktan Allah Teala birinci alarga özünün kudretini bildireyin dep, özünün kudretini bildirip özünü tanıtıp aytıp atat. Halakal insane min alaq. Rabbin insanı bir uygan kandan jarattı. Şunday kudretli zat. Oşonday kudretli Rabbinin namenen oku dep atat. Her bir aklı var adam, kişine bir oylangan adam özünün jaralganını karasa, misal bir tamçı su bir uygan kandan jaralıp atat. Demek biz şu bir uygan kandan bir tamçı sudan jaralgan ekenmiz dep oy jügürtsök, kişine bir aklı var adam düşünet. Demek bir tamçı kan je bir uygan kan şunday jakşınakay adam bolbayt da. Bunu en bir kudretli, bilimli, alim Allah Teala jaratkan boluş gerek, bunu jaratkuçusu boluş gerek dep anan işeniş mümkünçülüğü var. Oşonduktan Allah Teala birinci özünün kudretini bildirip özünü tanıtıp aytıp atat. Misali Abu Hanife rahmetullahi alayh Zufar rahmetullahi alayh'ı Basraga jönöttü deydi da, жаңы mazhabı çıkarganda. Sen Basraga alıp durup, eli davat kılıp şu mazhabga ündögün dep. Zufar rahmetullahi alayh Basraga kelip el toplap alıp, şunday mazhab çıktı, şu mazhabda erçigile, şu mazhabga kirgile degende, Basra eli, "Joq, sen qayaqda söz aytıp atasың. Biz özümüzün imamımız var, özümüzün moldabız var, oşonu erçiybiz, oşonu aytkanды jasaybız" dep mazhabды qabul qilishibdi da. Anan Zufar rahmetullahi alayh Abu Hanife rahmetullahi alayh kelip aytat. Alar bul mazhabды qabul qilbady degende, anan Abu Hanife aytat da, "Sen birinci meni alarga tanıtqın" deydi. "Men kimmin, qanday adamman? Meni tanısaң, anan keyin menin jolumda aytsaң, anan etişi mümkünçülüğü var" deydi. Anan Zufar rahmetullahi ikinci jolu kelip turup, Abu Hanife'nin ömür bayanı aytıp berip, al kişinin ibadatlarını aytıp berip, al kişinin emgegini aytıp berip, al kişinin takvalılıklarını aytıp berip, tanıtkandan keyin anan, munday adam bola turgan bolsa, bunun mazhabı ne etişiyiz kerek dep anan erçip ketken deydi da. Oşonduktan Allah Teala birinci kafirlarga özünün kudretini aytıp, kudretini bildirip atat. Selerdi Allah Teala bir uygan kandan jaratkan. Allah Teala şunday kudretli zat. Qanday akıllı adam bolsa, özünün jaralışını oylasa, özünün jaratkuçusunu da bilip alışı kerek da. Oşonduktan özünün kudretini aytıp durup Allah Teala elge tanıtıp atat. İqra ve rabbukal akram. Okugun sen. Sen Rabbin öte bir ulu zat. Oşondoy ulu zat bolgondan keyin sen Rabbin, oşo Rabbingden namı menen okugun. Allazi allama bil qalam. Al Rabbin sana insanga barlık nerseni bildirdi kalam menen. Allamal insana ma lam ya'lam. İnsanga bildirdi bilbegen nerselerini. Bilbegen nerselerini kalam menen bildirdi. Misali insan barlık nerseni bileberбейт da. Keyin Allah Teala köngülge salıp üýretip anan keyin bilet. Misali Süleyman aleyhisselam bir cinden söz yönünde soragan eken da. Söz degeni nime dese, bul söz degeni bul bir şamal. Süylep koyuyorsun, şamalday çıkıp ketet. Ketdi al. Esten çıkıp kalat keyin, biraz vaqttan keyin. Anı kanday toktotup kalış gerek degende, anı жазуу менен, калам менен токтоп каласың деген экен да. Ана жазып койсоң, калам менен ал токтоп калат ал сөздөрүң. Ана ошо жазуу тили болуп сүйлөбөсө деле, ошол айткан сөздөр, өткөн окуялар жазуу аркылуу барактарга түшүп, ушул убакка чейин сакталып келет. Ана ошондуктан Аллах Таала ушу бардык нерсени калам менен билдирүү дейт, жазуу менен билдирүү дейт. Эгер жазуу болбогондо ötken nesiller bari esten çıkıp karattılar, azırgıday ulanıp ketpeytiler deydi da. En birinci жазууду çıkargan İdris Aleyhisselam bolgan albatta. İdris Aleyhisselam'dan beri şu birinci жазууду İdris Aleyhisselam başlagan, oşondan beri жазуу kele jatat.
Kalla innal insana la yatgha. Çındığında insan çekten aşat. Ar-ra'ahu stagna, özünü bay sezip durup, kişine bay olup, kişine dünyeli olup kalsa, eştege muhtaç emesmin, bardık nerse öz kolumdan kelet, dep çekten aşıp ketet. Dep bul söz Abu Cahil'ge aytılıp atat. Abu Cahil aleyhine lanaga aytıp atat da. Abu Cahil bul ayat düşkenden keyin, Peygamberimizden okugandan keyin özüge tanıdık ekenini, özüge tesir ekenligini bilip durup, anan Abu Cahil etken eken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge. Sen oylap atasın, kişine bayıgan adam çekten aşat dep, meni aytıp atasın. Eğer oşol sözün çin bola turgan bolsa, mana Rabbine aytken, ana şol Mekke'nin toğlarını altın kümüşke aylantırsın. Biz kalagança oşol altın kümüşten işleteylik, kalagança alaylık, bayılık, anan öte bayıp ketkenimizden çekten aşat dep aytsan jaraşat. Anan keyin biz seni erçiylik, sana eman keltireylik deyit da. Degende Cebrail aleyhisselam düşüp aytat, Allah Taala sana ruhsat berdi, dua kılsan sen etkenin bolat. Oşon Mekke'nin toğları altı kümüşke aylantırıp berem dep aytты Allah Taala deydi. Birok oşonu altı kümüştü alıp, oşoğa şükür kılalsa, seni erçise jakşı. Bar dey seni erçibese, şükür kılbasa, Allah'ın başıga murdağı Ashab-ı Maidanın avalı balesi düşet deydi. Misal Ashab-ı Maidada şu Bani İsrail İsa aleyhisselamdan tamak soraytdı da, asmandan tamak düşürgünde. Tamak düşkönden keyin, oşo İsa aleyhisselamdan aytkanınday kılıp jeşbeydi. Anan keyin, kebiri çoçkoğa, kebiri maymulga aylanıp kalat. Bular da şontup altı kümüştü algandan keyin eman keltiribese, sen erçibese, oşondoy çoçko maymulga aylanıp kalat deydi da. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anday bola turgan bolsa men dua kılbayla koyoyun. Anan bular şükürünü keltire albay, jemen erçibey koysa bari çoçko aylanıp kalat, çoçko aylanbasın dep dua kılgan emes deydi da. İnna ila rabbika ruj'a. Albatta al Abu Cahil Rabbine qaytıp kelet. Azır kişine bayıp alıp özünü muhtaç sezgeni menen Rabbiga qaytıp barat öyle. Muhtaçlık anan kim baştalat. Al azır muhtaç emesin baymın dep özün oylap olsun. Bäribir Rabbisine Allah'a muhtaç bolat. Ara'aytallezî yanha. Sen kördün bu oşol Abu Cahil'de. Al Abu Cahil tiyip atat. Kimdi? Abdan izâ salla. Namaz okuyan adamdı. Bu adamdan maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz okusa bu Abu Cahil tiyat. Namaz okuyan adamdı da tiyav dep bu taacüp olup tankalı olup atat da. Bir o namaz okusa ağa nime kıyınçılığı var. Nimege anı tiyat deyit da. Negizi Abu Cahil kovmuğa aytkan eken da. Eğer şu Muhammed başını secdeye koyup namaz okup turgan bolsa, mağa kavar kılgıla, men bunun başını oşo secdeye koyup turgan avalda kelip develep moyunu sındırıp taşlayım deydi da. Şundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz okup başı secdeye koyganda, oşol kavmi barıp Abu Cahil'ga aytkan eken. Muhammed başı secdeye koydu degende ana çurkap kelip, men barıp başını develeyin dep kelip jatıp, Peygamber'e yakın kelgende toktop kalıp, rengi uçup, kaltırap, korkup arkaga qaytkan eken da. Anan kavmi ne oldu sana degende, men şu murda aytkanday ele barıp başını tepkileyin, develeyin dep kele jatsam, jakındaganımda közünün ortobuzga bir neme payda oldu, çunkur payda oldu, oro payda oldu. Oşol oronun içinde şunday ot lavıldap çıkıp atat, otun arasında ajdar yılanlar turat, aların oğuzdan da ot çıkıp atat, çekelerinde şunday arıstanlar hırıldap turat, aların oğuzlarından da ot çıkıp turat. Meni jemekçi olup atat. Anı körüp arka qayttım deydi da. Anan şu sözde keyin Peygamberimizga da aytkanda Peygamberimiz aytat da, eğer oşol Abu Cahil dağı dele oşol ottu tovatboy mağa jakındap kele bergende, perişteler anı karmap turup, mütçe kılıp bölüp turup, oşol otqa taşta veretler deydi da.
Жақшы, қайтып қорқып құтылып кетті дейді да. Арайта ин кана алал худа. Көрбөйсүң бі? Ошол Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayatта жүрөт. Hidayatка чакырып жүрөт. Ау амара бит тақва. Тақвалуулукка буйруп жүрөт. Эли тақвалуу болгула, Кудайдан коркула, соо ишти жасагыла, күнөө иштен коркула деп эли тақвалуулукка буйруп жүрөт. Ошондой адамды болсо, бул Абу Жахил тиіп атат, тосуп атат жакшы иштерден деп таң калып айтып атат да. Арайта ин каззаба ва тавалла. Көрбөйсүңбү, Абу Жахил бул динди жалганга чыгарып, пайгамбар жалганга чыгарып атат. Имандан кайтып атат, имандан качып атат. Алам я'лам би анналлаха яра. Ал билбейби Алла Тааланын көрүп тургандыгын. Анын кылган иштерине, пайгамбарды ыза бергендигини, пайгамбар тыйгандыгын бардыгын Алла Таала көрүп турат. Ошону билбейби? Ал Абу Жахил дейт. Калла ла иллам янтахи ланасфa'an bin nasiyah. Эгер Абу Жахил шул кылып аткан иштериден тыйылбаса, анын пешенесиден сүйрөп туруп дозокко таштаймын дейт. Аллах Таала айтат. Насиятин кадибатин хатиа. Ал Абу Жахилдин пешенеси, ал жалганчы адамдын пешенеси, ал жалганчы адам. Хатиа эң бир күнөөлөрү жасап ката кылгуучу адам. Ошондуктан бул иштерден тыйылбаса, ошо пешенесинен сүйрөп туруп, бетинен сүйрөп туруп, дозокко таштаймын дейт Аллах Таала. Фалият унадия. Чакырсын ал өзүнүн жамаатыны. Чакырсын ал жамаатын дегенден максат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир намаз окуп аткандыгында Абу Жахил келип айтат. Мен сени экинчи намаз окугандыгыңды көрбөйүн дебедим белем. Дагы эле окуп атасыңбы дегенде, Пайгамбарыбыз анан ага жаман сөздөрдү айтат да. Мындайча айтканда, ишиң болбосун, жогол дегендей кылып, ага жаман сөздөр менен жооп берет. Шундан Абу Жахил айтат да, сен мени билесиң, шул өрөндө эң бир бай, эң бир жамааты көп адам менмин. Кааласаң азыр шу өрөндө эң бир күлүк аттар менен, эң бир күчтүү, өнөрлүү жигиттер менен толтурамын. Мен шундай адам болуп турсам, сен мага шундай каяша сүйлөйсүң, тескери сүйлөйсүңбү? Дейт да. Шундан Аллах Таала айтып атат, фалият унадия. Ошончолук жамааты көп болсо, күчтүү жигиттер көп болсо, мейли ошо жигиттерини жамаатын чакырсын. Санат уз-забания. Биз бейиштеги, неме дозоктогу периштелерди чакырабыз Алланын каршысына дейт да. Бирок Абу Жахил ошол немелерин жыйнабады, жигиттерини, коомуну жыйнабады. Эгер жыйнаганда, жыйнагын дегенде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Жибраил алейхиссалам келип туруп, ошол өзүнүн жигиттеринин ортосунан Абу Жахилди көтөрүп, түздөн түз апарып дозокко таштай берет эле. Жыйнабай кутулуп калды дейт да. Калла ла тути'ху. Жок, сен ага баш ийбегин дейт пайгамбарыбызга Аллах Таала. Ал намаз окуа десе эле, намазыңды таштап койбогун. Намазыңды окуй бергин, ага баш ийбегин. Васжуд вактариб. Сен сажда кылгын, намаз окугун, Аллахка жакындагын. Себеби адам баласы сажда менен Аллах Таалага жакындайт да. Сен сажда кыла берсең, ошончолук Аллах Таала жакындайсың. Ошондуктан биз канча сажданы көп кылсак, Аллах Таалага ошончолук жакын болот экенбиз. Икра сүрөсүнүн акырында тафсирда ошол Абу Жахилдин өлүмү тууралуу да бир хикаяны келтирген. Ар-Рахман сүрөсү түшкөндө, Ар-Рахман сүрөсүндө бейиштин сыпаттары, дозоктун сыпаттары айтылынат да. Ана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга карап туруп айтат. Şu Ar-Rahman сүрөсүнү kim барып, şu Курайш кафирларына окуп берет. Мүмкүн şu сүрөнү окуп туруп, угуп туруп, бейишке кызыгып, дозоктон коркуп, иманга келе экен деген максатта сахабаларга кайрылганда, сахабалардан бири да турбай коет. Мен барып окуп беремин деп. Бардыгы коркут кафирлардан.
Ошондо Абдулла ибн Масуд деген bir сахаба, өзү кичине арык киши экен да. Ошол туруп мен барып окуп беремин дейт. Пайгамбарыбыз көңүл бурбайт. Экинчи жолу айтканда да ошол турат. Үчүнчү жолу айтканда да ошол киши турат. Ана андай болсо мейли барып окуп бергин деп, анан окуп берет. Окуп бергенде Меккеге келип Машил Харамга барса, бүт кафирлар, Курайш кафирлары топтолуп отурган экен, ошол жерде анан окуп берет да. Окуп бергенде анан Абу Жахал турат дагы, эми Мухаммадтын ордуга сен чыктыңбы? деп анан ачууланып, bir шапат, колу менен шапатып бетиге уруп берет. Ал палван киши болгон, колу катуу киши болгон, кулагы жырылып, канап кетет да. Анан ыйлап анан пайгамбарыбызга келет. Ыйлап пайгамбарыбызга келгенде, анан пайгамбар сахабалар отурган болот. Абдулла ибн Масуддун абалын көрүп туруп, бардыгы капаланып, кайгырып, көз жаш кылып отурганда Жибрил алейхиссалам келип калат да. Жибрил алейхиссалам күлүп жылмайып келет. Анан пайгамбарыбыз айтат: "Биз бардыгыбыз бул Абдулла ибн Масудга боорубузду ачып ыйлап отурсак, сиз жылмайып күлүп келатасыз да" дейт да. Дегенде Жибрил алейхиссалам: "Менин күлгөндүгүмдүн себебини жакын арада билесиңер" дейт да. Анан bir az вакыт өтпөй эле Бадыр согушу башталат да. Бадыр согушу башталганда ошол кафир мусулмандар согушуп, мусулмандар кафирларды жеңип, бүткөндөн кийин Абдулла ибн Масуд келет. Абдулла ибн Масуд келип туруп пайгамбарыбызга айтат: "Мен башка сахабалардай күчүм жок экен, көөдөм жок экен, жихадка барып кафирлар менен согуш кыла албадым, сооптон кур калдым" дейт да. Дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Мейли" дейт. "Сен азыр бар дагы ошо өлүп жаткан кафирлар кыдырып көргүн" дейт. "Кимисинин жаны болсо өлтүргүн" дейт. "Ошондо ошо жихадтын башка сахабалардай эле соон аласың" дейт да. Анан Абдулла ибн Масуд анан акыры баягы кафирлардын өлүн кыдырып жүрсө, ошол Абу Жахал бул жерде хырылдап жаткан экен. Чоң адам экен. Алдыга барыштан коркуп, алыстан ошо найзасын алып мурдуга мынтип түртүп көрөт да. Бир эле жаны болсо уруп жүгүрбөсүн деп. Мурдуга түрткөндө көзүн ачып карайт дагы, кымылдай албайт да. Өлөйүн деп жаткан экен. Анан акырын барат дагы анан үстүгө чыгат. Абу Жахал үстүгө чыгат, Абдулла ибн Масуд. Чыкканда Абу Жахал айтат көзүн ачып туруп: "Таза бир бийик тоонун үстүгө чыктың го" дейт да. Дегенде анан Абдулла ибн Масуд айтат: "Иннал ислама ю'ли ва ла ю'ла" дейт да. Ислам шундай, ислам үстүңө чыгат, үстүгө чыгарбайт дейт да. Анан кылычын алып, Абу Жахал башын кесейин дегенде, "Сен токтоп тур" дейт. "Мен бир эки сөзүмдү айтып алайын" дейт. "Сен бары ошо Мухаммадың айтып койгун" дейт. "Мен тирүү убагымда канчалык жаман көрсөм Мухаммадты, душман болсом, азыр өлүп атсам деле дагы ошо душмандыгымдан кайткан эмесмин" дейт да. Ушундай жеткиргин дейт да. Анан "Сен өзүң кылычың менен менин мойнумду кесе албайсың, мына менин кылычымды алып туруп кескин" дейт да. Абу Жахалдын кылычы курч болгон экен да. Анан Абу Жахалдын кылычыны сууруп алып, башын кесип, ал кичине киши болгон экен, көтөрө албай, кулагын тешип, жипти өткөзүп туруп, кулагынан сүйрөп анан пайгамбарыбыздын алдына алып келет да. Алып келгенде анан кийин Жибрил алейхиссалам күлүп туруп айтат: "Мана менин күлгөндүгүмдүн себебин көрдүңөрбү, билдиңерби? Абу Жахал мунун кулагына уруп туруп жырып берди эле, тешип берди эле. Ошо бул да ушунун кулагын тешти. Кысас акыйкат болду. Ашыкчасы дагы мунун башын кесип мана көтөрүп келди. Бул ашыкча болду" деди да. Анан Абдулла ибн Масуд пайгамбарыбызга ошо Абу Жахалдын айткан сөзүн айтат да. "Бул өлүп атып ушундай деп атты. Мен тирүүлүгүмдө кандай душман болсом, өлүп атканымда деле ошону душманмын деп айтты" дегенде анан пайгамбарыбыз айткан экен: "Фирауни ашадду мин фирауни Муса" деди да. "Менин Фирауным Мусанын Фираундон да катуураак экен" деди да. Муса алейхиссалам Фирауны өлүп аткан убакта башыны саздага коюп, анан өлгөн да, кайткан да. А менин Фираунум болсо, өлүп атса деле ошо мурдагы душмандыгынан кайтпады деген экен. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин.